님표 예수 그리스도 이 텐의 제기울로 기비배 답했어. 있으나 알로 팀키제나 아구고 흑라 제로나 아니게나 금슬라우 그사절라니 알로 기비시 농의 킬로 에노 농어 사슬라니 있으나 고나 김치 그부거 백티브서 님 카나 알호즈라 우키울라 알홈라 키키 님로 트라키 크키 볼로 아스페네 아주 피티베게 도이 님예 야 킬라키 긴돌로 지스 이리기올라킬라 큐시베는 이게나 티포 아클르리 히보코베스 그각 사제스스히 이글라니 이스나게 아사토예 티보골로노 닝우 케나 급사기 신나니 김부타게 오나코도 쉐리 아구고험나 이니쿠아기 호토이 알호노 닝쿠아홀로 삭페미 실비니게 강우노 바크부르 바김지 아르부즈 있으나 삭페임 라키 닝올로 아기린 베사나 그 금가 베사나 로빈 게오노 아크부르티리 카리 있으나 그 브리보 고하니 아크부르레론 비즈노 이나 아콤고노 아비헤즈리 쿠갸비 금사나 사기호 나므로 아크금슬라 알로고노 가하나나 사기와 도시 니 삭페우 킬렉티베스 바골로 이가김 거시 바 아이게토이 킬렉티베스 니샤니 Assistant Music Director 스크스 키ghini 샤네 도노 일리 하나 Chophi 알로플로 아그브즈 바쇼 아키ghini 풀로노 바베스 스나뉴골로 아키ghini 베스네나 이글로바 고도시게 아구고일레 아도글레 라키그는 게게모 옥절어여 봉수고 시부이도지네 아니 금스네 타니 이시게호 고도시게 아구고홀라 글라투베게가 분고나므로 자나 사게올라 아도시니 삭필려 바게시 킬렉티베스니샤니 시김티 일리 하나 Chophi 올라 라키 고토노지 아구고므로 킬렉티스펜샤니 시김티 가베스 이또 나고샤고 군니 리골로 아바자 볼미 에나 아구고로 삭페모고 이가니 이시고바는 베스 아구고므로 킬렉티베스니샤니 이노 헤케비 Chophi 하나 바부 시김티 올라 라기부터 호스페니 혹도글레 쇼기 조보보에 시김티 히나 부샤니 아자나 아톨리 Chophi 시김틴 삭펠리오 라키 히나 리파자샤니 에나 아무 에나 아펠리미가 기고 라키 나볼리미가 기고 라키 노알라포 토스핀샤니 아콜로노 헤네티 아포노코 모모 아펠림과 치노코 이가니 시김티 가베스 콜로노 리에 아스쿠토 다운 바프티스 아구고홀로 레히 기익스시브즈 아치키미 레히 아키미 에나 아기니미 이시 그 금가 리쇼베츠게 니올로 고니 가냐이 도노 시김티 이노 헤토비 지시 아케우 아스쿠토 돈 바프티스 아구고 올라노 플라키 부토나 아금 오키베스비니 아기니미 바골레 가이큐 이노 헤기에 시김티 니사페르니 올라노 부토스펜샤이 암별호도 있으나 넌기제네 이거부즈 니고홀로 각보부즈 Alhou 나니샤니기나 안별로는 님 금스 금가서 카비니 알로기비 시바노 2kg 기후겸 지시가 아고 그츠네 그거 파농노 이빌로 닝우 안뷰 길로 우니 놀로 이피케노 니에 알로 비베 있으나 알호노 아살라키테 아즘르키테 아크키테 에나 암타키 드하카니 아투고베스 닝우 금가지기울로 알호팀키제 해나 시셰 알로로노 알로기비기젤라나 알후후투 알홈라니케가 우나 비케블리시브즈 오킬로나 아콰이기르샤나 스나일레 헤치 로라니케나 닝우 각보브즈 알로즈로교로
Alhou'mla kipu shilbene. Alhou shikimtini. Paulo kwa ki Hotoli pana ado kive ba besni kumghali ki gauno. Kumghali chomogimi. Atsalat sodolo. Ambialo no ning kime king sa sa kha kilage. Ning ye pasla tomo chomogyu to mo Inaqhe taki kumsipni kyu Chophi kyu agana nyipsage. Dono khat buzza Alhou nikto nikbini khitsana. Ba unga Akimichi iri ningutla ki shepchits buzza. Angwagala na isna kubri bako pekil beni ki gono. Akubro akiz lagi program sigojo besa Alhou la khivetsare nim. Ako akirin shvenye. Aj gubno chito Akichiu ni Alhou. Alakhü no Itimi sasakha Akichiu. Nyushiluksa niveksa nilokivi adawloki kamsla nikubnu koyshirin sasakha Akichiu ni Alhou. Agigihu sıkımsa ki kıvbesa o kubugin lakı kolay gane. Atsalat sıgodolo nona niki metsana ni tujomjo ni shotsa o kubugin na nsa sıkhirige Kiman büyücüsü kubu kalmo kimen oy tomo chimo kiuno chitoike ozlaki jehi ki kavalam tay Atsa alle Akümllagho tavu shogli nono plomo kyu nono mitiche kyu lam tay isna Itimi kono akhokire shere o gubugin lakı kholo phuiga kyu ye o gigime vechono ni tomo chimo ki to kamtsi kimi tetsana o ngokimi tebesanyum kumgatsana isna kubugili ki bekibesa o Itimi kono akbullo zlerni kuto anikena o bulolonomlo kikulono çekuluge o gibi şirno nim kupus benike akbırıkım senin kıbeso bokla kiveri Nikyu Yekikithiu la gau kumlapu Akichiu akhenam kulaki la pelanyung kumtsubodona church choir na sabespeni
Akimichi, Akimini, that's Vespini, and Akümllagho kighini, you Reverend Tohevi Sema Akeu, no, in the spring here, enjoy.
지금다 Why Hokvi Aya Parna was a sympathizer Kucho, Nagaland Missioner Movement. Akpajakipi Alhou, Shakashikim Tiku, I guess, Psychobus Osani. Sanakani Kohami, couple of major Kimi, Akümllagho Sihena. Akümllagho jeli, kita talana, okis lebih serani. Ampion yang nak Akümllagho kiki pek silva akan hibakat tense oke. Ampion pelani takin yang kemasi bani kihu, yang no opes oslani akiwijis. Atanlian kalau kita olki kamuno, apa enggak kamuno, sukses eno iring kita salah. Kekemala jeri. Akümllagho zani. Yeri kulo kulkyolo opilona sushas penike. Shekim de Akümllagho yana suksho larjigi Akümllagho bes oswake. Kyono ba yeri kulo kulbusu. Panangu yeri kulo bes okizla suksho larjigi hangina. Adokita iktolo panam hekishibsu panani kirchenangina. Yoko cekele ke cekele kele pe cekele kilo oki kimia kum suluhi ampiu panung kelena panung yiti kele pe toke atau kita itolo panung ulo panung miris panung kena kapam kimi khas kanimi ketsekap na bigil jeli kum sunno ampiu no shas pinki posai ampiu akimi jisos kim thai tingin Alhou ni nyilos kim thai kuye Akümllagho jeli takho Akümllagho chikla laki Bicara perilah kau tak hati ni jeli kibes, oni kilo serba sahaja. Alhou nak kemsi Akümllagho, api bisi ikut sana kemasmin kita kunjai. Akümllagho jeli kemsi bes ogizla bes serba ke. Alhou nak hiba kemsi ikut sana kemasmin ni, jesa aku jalan apa ni khani. Amen. Tehiye, Reverend Dr. Rochill, Akheu Akichiu jono, SüKüSü kirin dope talve bini, ena kirin bebet kau, insak pelu, ili hanabla nere, mogbere, Atsapido lulve bengyado, besven. Segumsa Akheu Akheu besa nimbionil ho sulpagani akhibotu tankani atong lo Alhou kimeje kim kijehi Alhou kumlagla erwakena mungkin tu Alhou sesani nyungye wakani ishagi bere ye ko ha ye boye nyungye Tibegitu kushivena ingela ti pokok takiudo zono tala plus vekihu si lotoshi njepshu hana sa ingemo akto lotoshi kul tegoshim labe bitki kimyagishi webzidlana hishla angib no khalak tibani kadune kinno solo askudo taun batte zako holo hum kursedlaina atsabushige kushbo veke Assistant Music Director Kuma Sabu Tim Pulpan Agala Ni Satpelu Memsa Kauli Hukato Lina
아가오는 메르스까지 큰 오해 그 툴그람 타고 헤헤 아차피도 하나 이 허부신 제네비 들게 에고나 봐도 시킴티 실리나 노로 이글란자 시킴타네 하메스 금사글 위 뮤직 다이렉터 이노 히토 교환부 타쿠노 이슈 금사글 위 이게 뭐 alcohol Alakhü the Bodona picture you would ESCHATOLOGY TüGHAKHANI cum Akheu every Takana Passion Kumghali Passion and Passion Akshu Yekikithiu Atsapido Tamia similar no matter Novagim Apartment Akümllagho no running I see I get so Atsapido Bunny Lana Dono SBAPB in Rochill ni ko bunga ko no ni ga uno unga ini SBAPB ni hilani ipu aizana peso ungo filgala Alhou no aiza kuja gala aizana nya intema ku gisim lim tsapu intema ku gisim lim khapa ko wala khange disipli unga kemo Alhou simsalana an balu tabapa tipitiga putikye alo tajala ku bunga ba alo ku bodra gene ni hilani ku aizana alo ni simito shi inga hana nyogole ga jola wala alo kimi dolare liya alo tibigimi tiga ale su mo jama akselere ni bunchen de ku bunga ku saringa be ni boye sinelpa kagala agela alo libesisa ni bolopo yono apalo skunte ena ni asko to town simba za ko shikimte apadas kunte ni chepshi mo ni ke deme ke ninga hana shi ni golo ebza mla twene shwa ni ona apalo kunte agren shweni hajul ho no ina ho abato na ajuke no ya alala lo mo ge gum no ya bolo lo ge atsa ayege no no plose ena onje se ga besa oji me pe kesibse oji me pofushi ni lo pe gum ji she ke ba ga la gozu bon ni ro ni me ti ba ga khale to na ni ra uno a to ne e bin sa lu ni to ni halala lo she shira ni ko hono alo ji bi sha ju ye asas ni me du darat Sema sabi ni no ko bol jol ga tim Akümllagho no aga sabana ko botebena iswenya bi amle bana gemo no heninga hana Chophi li khapa gena ipehina ni bo sa ji shulgana ikehu asko to town baptiza ko ho shikimthi
ana ninga hana papaza shikimte niko ibolo buzga wono alo shikimtani li niko lo sikshi jibzam lawena kihu angaga grabesi litse ana li na pibagyu tipoko grabesi pofushi niko mkhalo shikalo jena niko ge kusana oje shalo bi alekun to mo ikibel benke nina la ngula shani ho sha ni sakyo to jo ana njamshu hana Chophi si pakmono gong ge dim sabegela ni ko ye asachu shale ben to mo berna ni be ni kula gani halula ho sha akano kumagum to no kumo ikemi yuna ge be o zakara ge da zo solo pange to ono ninga pelana a ngo ki me te galana le zo ngo ki be ga be se ni ko mo ko ti be ti shana pa ga ngono no ale kun to me ke be be ko ma li sha ju za azmul ke talage e ge bse a sha ji e ge no sa ke to ono no no li go lo ngo zo hile ge ju ye li ke so shul be ni hile ge ju ye ala ju shana ni ko ho ja khal go ma shul be ke ni kan be tani an bu je sa ki ni ko ho pelana he ninga hana ni ko lo e ba jo ho kulo jibzi ning ko ga kumzana in alho kam ina sase ning kamza hello eshe alho kumla Akichiu to give anga ga so zungwana sa alho kulo o ki mena li ko lo ngota ahun kimde problem ke je guna li ko lo ngota na ahun kimde ga se khon ko kumla shana ak big to fa ol benge ni kan be sani li ba bazana akko kuma ji beni ene ni ko kuma ji beni atar he bolo na liga pesolo toshi o khusga sirvake no listening vedana kuma atlopi apu jogo no jogo ungim tu jogo na kuma jogo betsani amen Alakhü Kimitani had the Kibipesi Kumghali eno sabes na new bring the Rochill and about Amüthaqhi Pikelana bejoy iribızın irehil
Ale kuma kipeu no aloje pipes kala no new sakpeu eno aloje mka kum se show allow shi o kupikin kime pepes peni ngin betsani te hiye alhou cha chilkebudo iriwa o vigio trakan lana new youth pastor lotemi Akheu no ehe richerime ambe gthen atkha tipo gilipes biwa uti te ni sakpelio ili kumghali Sema vecho no Rochill ambe gtana tkha etageti Akichiu phala binikutani drone de ye adobu kubugnosh besna nsak pelu tsvani parolono akubri bari asho bes bengeli khinjani Alakhü. Duveki mi kumtslau Kristo etimo kiu kimelo tibite betsani. Nyunge oveki khilono. Ashikatalala. Jisaki nyu irnya kiu zu kiu shivena nikina tibak saje ira kiu lo. Niri ishi ki oveki lo new pastor youth pastor vechono. Asala ambe tsini ni shagyu tipala ambe kututha kasaje vekyu and etiri tipala na nye ikilu buzu ashekau 3.5 years kyu shiveni shani gena tipa pesi kasaje ni kutwani hele azu speaker na bivekyu lo pana khivekyu dolo michida akzo lo no diana khivekyu shani igetlen ikilu buzu tipa pesi ashekau lo in a pinisha great tribulation, last 3.5 years of tribulation. Ikele great tribulation, abotulaye tribulation pagimite, great tribulation ibi pagyu ye. Basa, irone tere kakamchine shagyu, ironom losum like do, tiba piani. Ike Helening no in a hook jempizu, hele laki tere, nuno laki shipin shagyu ye. You know, corner revelation, PX, Akido, Tachelona Pisonigina, Atsapido, Irono, Kimim Zauno, descriptive language, and a very figurative language, Ibipani. Ike Atsahibakoye, Loch Ibipetanigimu, Kucho Loch Kumokyu. Momo Timjulo, Ishbentangimo, Kujono Timkumokyu, Tituku, figurative language, descriptive language, symbols, no images, Hopeta Panikiranguno, Hipalatsaki, Tiki Vechonativa, Papil Ninki Papesna Pilani. Nuno. Nuno Kuro Revelation, PX Akedo, Tache, Ajolakila na Pungu Junikina, Le Akimichi, Michida Akimichi, Tiba Itunani, Tiba Kumpizu, Kungumi, Kungum na Kumpizu, Le Kumghali,
이kinhekido anani. 이부스 Kumghalo aschido TÜGHAKHANI yang tudo anani busu kungumitsini kunokono afkutini pe akeno tipakono grani kutolve nani ikenyung no kurono he afko bidi takejuni kena atru bidi hipawiye ayriz nu sho pukukiu shineni tim sho kumo ayekipe mi sho kumo momo economic sho kumo ikimo azmlu sho pukukiu shineni Ike hele nyunguno itulaiku ye kurono nyunguno trumpets the 7 trumpets p okena le reputation third ishipi bdq pe taku ani gigje kutu ibi pe taku ani ike tiba kikiye he kukuta pi ibi benye he amta pi busahi baya kumpi buze hinam Aksau richirime itare azu apike ipikyu kirishani. Ikenyung no kuro 7 trumpets aturu junikena. Kuro kungumi aturu no pafko granikena. Dileno apre ami eno aji. Khtzpes ayirlo vekhineni. Ibuze tiba vepkive chono. Vepkive chono. Kigje ktu ya Gigekita ayere by Pitiveni Ipipani. Asbo Atnik Hoi Pitile Venani Ipipani. It was Akichiu Grono Kungumi Akichiu no Pafko Granikeno. Glena Tere Azre Gigekitiloye Aji Ilovenani Ipipani. Tina Lightere Azdolo Gigekitilo Lakie Tikavenani Ipipani. Gigekitilo Lakie Ipipani. Ike ita Grono Nino. Third trumpet lo junikena kuro kungumia akutu no pafko granikena tlie ayepu kije ikirikiu ikirinani ipuzu tiba ikirikiu vechono az yelukiu tiba hulo kamtsai venani ipipani kimem tsauno wormwood ipipani wormwood kiqisim tsauna ye kukhimji ipipani kukhimji Again, hiba atsahiba research kiklaya here shrub like shani puzu poisonous like iwono poisonous ibu country ktalaya hiba beta chikimu lakava ipipki shani ike nyunguno kurono az kikije ktlo lakiye kmtsave no timi kutomo tivenani ipipani aktu trumpet grakelaya ike He balano nyung noi tu like you here. He natural events kumopuza here divine judgment. Alhou no grakta back you dimisho. Ayerlo misho back you dishi itulanya. Kuo nyung noi tari fourth trumpet la junikena. Tile ketsinye akhi eno ayepuye kzavi nani ipipani. Ipuza ti kzavi kive chono Inaqhe eno putolo Gigje ktsiloye akvu kavenani penye. Eke tishke vechono azmleri achipishimo venani ayırla. Azmla achipishimo venani basa parapak takyunu yırnani ipunyu tkhatini piche pereto akımtsı kıtsakmo venani ipi penye. İpuzu tingna lo işke vechono ayırla ave kısa kuşolnani işi beni. Eke nyumno kurono Aturu Akichiu aktu abdiu jinikena pusahi paye atırışı timenin na akutoshi çekiu ayırı azı eno attı hikımtı time akotoni kıla eke hipa show atırışı hipa koşo paulo beni şakiu şitulanye ake kurono kungumi apunguno afko granikeno dileno ni pimpi hipa ashi aungu rime khikiu do hutuna ni bani ipuzu tipa ye kimem tsano wo ipi bani aha sapu kyu and ki ipa kimem tsano ipa akikajukela irono excruciating irono painful te kumso to mo irono alatsa to imena ni pki tkodo shani ike gro afko kut asheka graning gedat lena Timia ashahu tolori imeneni pyu hipat itulanye. Ike kuroning no
fifth trumpet. Afko apungu hi palo junikina the fifth trumpet. Ning natle itulakyu ye. I'm po glorilo no am chipirino. Poigu ketsinyango am lukus po zmoy venani ibipani. Ipusi paye pitlo no ibirnani. Akutoku la shelo no. Tiba trashi ibirnani ibipani. Ike hipa hile in a no attention hile sansha ye here descriptive language like he. Literally, ipa irinku, literally tiba kumoikimo, hele descriptive language pe tabe pani. Ike tileno amchilo no tlakko taipe ayerlongo venani bipani. Buz he tlakko pagyo locus epipagyo literally locus epipamokim. Nyuno kurono kucho yesla junikinatli yepepa kuno ajno timtoi asanato totimtoi epipani. Iba ashomina. Achopazatoi ishku ishipani. Ike tenyunge that's beyond reality. Ike nyungno hile fifth trumpet la pagye ahasapu atru wo first wo tipaye hutva ipipani. Ike here akoto shiri timi kunokono jisu alhom chida kaikenda panongsho remeknikiu ipipani. Ipo hile alhona azatpepa kyuye Akheu renguno remekni ikimu pitimoni. Timi remekna ni kemo, timi ko remekna ni kemo itere. Atni jeliko kata monkiu tiba azatnani. Ike hipa kiya literally tlakko pabuke. Ikimu akhni huno ikirpuza timi remekniu ibipani puza akoto shire kuno Alhou michi da kaikena panon remekni ke kutuanya. Ninguno ado hitogi kusholukela hile ovekulo new pastor youth pastor de pikutui lakina kaduni lobdi bidi Jewish evangelist panon na Alhou tapes kusajeki wolo energetim kunoko na Alhou tiba ikilubuz Alhou papel vakena panon gzamona ni ibipani. Ike hipala nyungne tulakino timi rulo kilo adorlogi hitogi irono pukhemna ke do shivene ni ke ho timi ye hipadorlo kila akiti punani ibipani. Akiti punani ike mo akti tipa itumlanani akiti kumsnani ike mo tiyabano ko lapo venani ibipani. Ipuzu arme hipaye ashi armulo imeni kiu Bipani. Itenyu no kurono, sixth trumpet, second word jukena. Revelation ake do toku, jirikatilo kulaki, biexake do toku. Tipalanu no kurono jukena. Lenyung no tundani. Kumghali bidi, kuhopekyu. Kumghali bidi, kuhopekyu no tipa itundani. Ike hilenyung no. Itu like you and you never tell Masaki, Kungumi Bani Kimu, Kungumi Bidi Hipaye, Alhou Gumo, Ikimu Achnet Rami, Kungumi Ipipani. Ike Kungumi, Drame Kungumi Hipana Ipiripuzo, Timi, a third of mankind, Panon, Pitine Kutuani. It was Hele Ishi a Pepa, you know. I can't do Atala Akhi and no ampi hipa renguno, Panong bes adoiba uno kutbepanye ipipanye. Ike Ishi richirime arme zikiro loitere, Timikuno kono actually shakeno, hit richirime shakis to the lady, actually shakeno, Tim Tibako yetere, Alhou Haide Monani Puz, Alhou the Rushote ipinani penye. Ike adologi hipaloitere, six trumpet kutolo, ado hitikusho nani puzo. Tibadolo, seven trumpet tipa pimpizu. Ovekulo 2 witnesses really piva. Ike hele 2 witnesses really piculo, ashepi mikini. Pane pamana iripuzo alhoza. Picu tipala. Kamadologi hipalaye. Tim kumtina pamaju mtikushineni. Ipuzo. Kama kata veni ki renguno, kama piti veni ki renguno,
구주는니 부갑자는니 이게 뭐 알호노 바마스 쇼는니 그마 그부르후 바마네 큐 부르부자니 알호노 아그 부르 집에 바기티바 또그 시모기또 알호노 그마스 쇼는니 이비바니 이게 뭐 제가 아셰 칼라예 드가시후노 아쿠토kulono 이비르부즈 그마스스 바마스스 아리셰노 바마 비티비네니 부즈 그마스 뭐예 앞으로 킬레너님 뷰에다 비티베게노 딜레 크나니 아잘라 그트드하 그돌로파 바마스 뭐예 시코모노 디시 크나니 이게 뭐 아잘라 그트드하 드카오예 알호노 바올로네 이레기오 아쿠푸투투 즈부즈 금바예 부토베노 근크슬로노 kumghalo ikuveneni ipo adohi degi sholgilo ayirlo kata irano dimi khetonyetsni degi tivenani ipipanye zini ahasapuba gyotbala akinyuyo ovai akutu the seventh trumpet hiba irikulo grono john hiba kungonyetsi tulgenat le Kiu igni shangena tipa ye pavla pitmoy. Ikemo seventh trumpet tipa ye gspekhive. Hipa ye du ko timi ko ke epibuzu khive. Papela na bipepe move. Ikemo zakri picto gyu shikela ye. Hipa mystery ebipakyu. The mystery which the angel spoke is that of summing up of all things in Christ. Things in the heavens and things on the earth. 이게 비겔로 배기 티파이 그딱 먹임 이그니 킬로 규시베나니 게나 티파 배기 이그니 킬로 부켐라기부도 이그니 아큐 테 부켐라나니 게근노 티파이 실시베 키베기 이비 tulani seven plagues 아셰카우 부사 아셰카우 이그니 샤규 티 금스모규 티 금소돔라규 부켐라기도 이그는 게근노 티 비페모규 이시비바니 이게 닝노 그거노 이테리 chapter jirikin la junique na tle totimi atotiu and a dragon ipi itunani hele atotiu here figurative language betabe pani de no hele atotiu epi pakyu ye the woman represents Israel atotiu epi pakit by Israel mi ipi kimirbe patani and dire the male child epi pakyu tipa ye Jesus Christo epi kimirbe patani ipo dragon hele dragon epipakyu ye pas Satan tkhami ishipani hele zaki itipen shakyu ye dragon demons ishi yepepan ki hu zaki itipeni ke gongne bapes itiktal peni ke gongne bapes na pilani tgashi ktashani dragon ktashani tirenguno dragon epipakyu pa ye Satan epipani Satan pa amput tkhami epipani ike corona his Akimichi trumpet tibak seal shivegena tibadolo iteri kumghalo arishinani ibibani kumghalo atitla arishinani buzu atitla arishana Michael archangel Michael ni kuntsna itani pano pau kungumiko sasu dragon sasu kupurnani ibibani Arishinani, it was a dragon repau kungumikosa mujo chilenani. Ikemo tilena drami huye grapes ayerlo vipkevenani ibipene. Ike he iruna akotola ki shakyu ye drami techevekyu eno grape vipkevekyu hibaye parenguno ashekaushi atitla pa kunga lono kahavenani ibipeni pa kunga atitla completely kahavenani ibipeni ike grono drami hu Satan hu ayirla bepkiva kena dilena ayirla pa yekipe hutunikyu shikpunikyu shani direnguno hipekyu ye ikemo ayirlo eno azrila keko hasapushineni kurengu drami ye pado ikonyekyu iti no shishe ahuidesu Alhou Itimi eno ayirlo mi remekinani ibibani ike atitla arishikyulo drami huya ayirle kirva kimu payedlena payekipe hutuna kuno Alhou papeni gena pano remekini kerenguno kuto kyudo shineni hutunani
Ike no, kuro no. Revelation, biekse agedo chirikini. Les junikina, biekse agedo chirikini. Chirikitsu, sorry. Biekse agedo chirikitsu, learning tonight, Tarashi Atru, Ipipani. Tarashi Atru, the beast out of the sea, Ipipani. Ike, the beast out of the sea, Ipipaki, Hipaye Katak Mogim, Antichrist. Ning no chulusi, Ranile. Antichrist. Hipaye Katak Mogim here, Antichrist as a person. Ike pa drami ampiona pana antichrist shinge kumo. Ike mo antichrist ba ye timishne ni pusu drami na pa kaka vichono he antichrist pe thana ni ipipani. Antichrist ki ba udla ki ning tsaki jinshanye. Antichrist ki ye timi kuno jise messiah pikyu milive cheni kuno apu eno anu milive cheni kena pano kichlo Christo ke ipipani. In the broader sense, an antichrist is anyone who denies the Father and the Son. It is whoever denies that Jesus is the Christ. Ikinying neitulaki atro Johan ake do kinya jumbu kini akini Johan zini liena itunanya. Ike hele kichlo Christo hu ayakano mugam paktakulo no nzam khale kilo no trashi hipahu pape uvenani ipipanye. Ipuzu Panahi irregular Akheu toshi Azhamlo ayrizmlo achibishimopo anikehu Timia satpeme avipu shikushnani. You'll be longing for a leader. Ike tipa dolo pana ampio shipuzi irrepuzinari pana ayepenani. Ike pana ovicula piva last speaker na piva ke. Antichrist will make pact with Israel for 7 years. Ikimut khadolo na pau covenant pa hu ikhave puznere Jewish me ko remeki hutuvena nyepki ipake. Ike pana akoto shi glakyu ye pana akoto shi drami hu no antichrist petaki pa ka puriti pa hu ene tire jis papa kimi ksaveni ki no pitini ki no ke. Ike hele antichrist no Akümllagho, Antichrist namlani kuya pa ya akurushul ho. Piptanani, jekunani, pipsanani. Ipuza kuno Alhou plani kena. Panung remeknani. Tingna lo itere, he will institute a new religion. Palhipau yekipe, mlapenani ipipanye, ikepenani ipipanye. Tingna lo itere. In the political, military, and religious realms, Antichrist will reign supreme and unchallenged by earth and hell. To a kamtsila pana ayepenani peni. Pana ampio shipuza ayepenani. Ipuza Alhou Itimi. Kuno Jesu Christo pula nikenda. Physically torture shinkyu ipipanye. Ninguno kuo itere. Bieksu ake do jirukta ajo jikakhla. Junikina liana itere. Tarashi Akichiu ipi itunani. Ike the beast out of the earth ipi pagi hipaye. Tari false prophets ipani. Antichrist and a false prophets here kututake. Ike Kumghali apipi. Ike muhile kututashi bepa ikutipa itipini kirungno bani. Atrashi kichlo Christo ye Akheu lobdi kini kutolo pakaka peital peniki azatzivenani. Ashaye jeliko timiko atsa enetiri shayako show akaka petal peniki azatzivenani. Ike kuro itiri the beast out of the earth the rashi akini piraiku hipaye false prophets ibipanya. Nyungla kumsikyo ye kuro hi irikena baktushina Kucho yeslana tilena ambeti toy akibokini and the dragon toy Atsapido the rashi katao ayeri lono ipecheriku ino itudo. Ike hele literally panonguno image tiba figures bepanya akibokini khapusi ipipani. Ike moning na hele tima sakyu ye nyuno kumsike ishi khapusi iripuning pishikna inkrashangimu tikumoke. Pukto jikulo he false prophets ye he will come just as like Jesus Christ. Lamb. Nyung pishikveni kyu. Ni toy ignanye peni.
mla yegilo ni pishkhvini ki ngno tishi ignani ibibanye ibuze bana atsapikhekilo igona akhumza akvushiri mla yegilo ni pishkhvin ki shiri tishi atsapiri ignani beni ibuze hiya akotoshi bana itiri kichilo tungu puhuno kichilo kristo yekipe be khoni ki ngno bana itiri kono jisu bula mukena banangu banang pela neri antichristu mla beneni beni hele akini corinthian akedo jikha ajo jirplan itu like Paul warned that Satan's servants always disguise themselves as servants of righteousness ibibani ike hele ninguno itu like ye akuka tiba hupa ye the final false prophet to paye Akichiu no signs and wonders from la penini beni pare igona Akimichi shiri Akümllagho ibibani kishi jisna great signs ko be phegetui pare tituim lanani beni momo tingna law tilki kumo ikemo itere two witnesses irikiu kamana kiu shikena tibare shibe pianani ibibanya Tishigeve chono timne itul buzihina Kucho grashi pam la tuvenani ibibani ike hipagolo na itere panna ajulo losibuzu antichrist hu losibuzu le atutu fusuna tiba ajulo tiba na Atsapido no timne kumsuge tiba ye Kucho grashi tiba pape venani ibibani tiba mlaw venani ibibani ike ashaka ulogi do hipalaye Under the influence of false prophet, the people will obey this command and to make an image of the beast. All the world's diverse false religions will be reunited into one great world religion. Ayekulu kitaka veneni kim ayekulu laki ipikivenani ibuzu tibaye antichrist kola dishvenani ibibani. Kono itere Antichrist papeni kena panongye budatawu michida anani ibibani kono michida hiba khapumuni kena michida hiba khapumuni kena to kamtsla panongye abesanani beni gme khnani ibibani hiba ya akotoshi ado hiba ya akotoshi kupulumi renguno akotoshi kuna jisba beni pengena panong gme khikido shinani ike refusing to take the mark of the beast will have dire practical consequences in daily living. No one will be able to buy or sell except the one who has the mark. Ibibani. Akotoshi economic necessity lahi palana timkhimekni ki kutwani. Tu shoma sanani khma sanani ki ho. Hituge vechono. Timie. Aiglomiye. Iteri akhni hu mlatu venani bani. Nanani ibibani. Hele nyung kumtsna number itagyu akhetso no lo zo number hiba kumtsna itani antichrist number ibibijeni ike there were so many speculation Nero Napoleon Hitler kola kimire zbuzu banong buke epkyu banong la kimire pipa nikemo hiba speculation aljubu futile ebibani buzu issue ebepa kyu no Puk take the Vikimna, Pipakino, Hip speculation number, Akheton, Bess history, Momotim Kuala individual associate Chiku Hipaye, futile Ibibani, Ironakum Sakim Shipuebeni, Kurango here, Iriniku, Apikiru. Again, you hear like Kinu Timasaki, Antichrist Babaku, Anike, Karana Aguke. Ikemo Hile Pixel on the Nuna, Ashikatala Hilenu to like you, yeah. Gurona ashikatala tovenikina. Heda alaushi lena alaushi iko shitena nyebeni. Helena alaushi kurz shiri ipirna nyebeni. Ike, the precise significance of the number 666 awaits the future time of the Antichrist ibibani. Ike nyungu hile. Drami yekipe Yekikithiu tipaulo iteri. Alhou Akümllagho lesinikie kutoanani ipuzu hipaye akoto shiteri
쿠노코노 드가미 음난게나 바농슈 이고니게 아니 그거노 드가미 후노 드가미 얘기빌로 그불림이 코노 이맹게나 디바도로리 알호예 바농우 금스나베기 바농 베베기 시모나니 이실리 the woman and the dragon ipipaku woman best Israel gola kimi gatsaku dragon best Satan gola tsaku tipala nyuna pina shapa ye le ye paku no atoti hu ye yangu alove ambe atala katonya lakina akhikina lozo zalahu pa ye yangu alongove bin ige tiba kiye kuno alho kucho no alho papeni kuno alho kimiani kinno Alhou timia alhou no tishipanong so sushovena nepyu tipaki shanke. Ike avec ça momo itere drami ekipe iloriki lokupulmia avec ça qui se shi are binomo lia alhou no panong lokronots panong shukum tondani. Hele the seven bowls of God's wrath hina ashekau shani alhou log akumkau ashekau Ninguno, hele to like you. Hepa irin pizu, ninguno. Hepa shim pizu ninguno to the Niku Revelation be excited to Jiribidi Ajotolo and Jirikini to Nani, Kungumineta, Ashishuri Rutuku. Alhou nalo, Alhou Kucho, nalo, ipi bakuning to Nani. It is about Holono. Richirime, itere, Akoto she, Alhou. Loga akumkau. Irini shaki alho krakta irini shaki tipa. Ashishuri irini puzu alho timi. Alho tim shikum tot niki renguno. Tishi kungumi huno ashishut nani. Tipa dolo itere. Tipa dolo na itere tipa. Seven bowls of God's wrath. Akiptibo. Zini lo alholo hutuvenani ibibani. Akotoshi kunogono mark kunogono dramiu mark busungangena panongshi ikuruniku remeki eno kijipsaki naniku ibibani. Ekenyung no kuro atru shijunikena abohu tipahu ayerlo yekikiuning no tipai tundanye. Ibuzu atru the first plague will be sores on those with mark of the beast ibibani. Api kumtukum nakyu api tipahu kspanong shu ikuru nanyabani. Ibu tipa shibivim pizuno tipa vilum pizuna itere akinu plague tipa irni shani akinu pusa irni lepkunya kutani. Ibu tipa ya azrilo yakipkunani ibibani. Ike kuro no tipa bes azrilo lekhini kino azno Itimi jito ivenani ipipani. Itimi jito ivenani peni. Dile lo khujeli khoy tikhavinani peni. Atuglo seven trumpets la pikela a third ipipakyu lo iteya kumtsu. Toka jeli kumtsa kyu kumtsu tikhavinani ipipanye. Ebu kuro akutu black tipahu pusai gani kanatlena agoki eno azbuki lo yakhanani ipipani. Iputlie aziye ajilovena peitamlanani aziye peitamlavenani yelgyushimlavenani ipipenye he paulo kungumino rutakye ajilove aketiba kiye kutakumokimu ovekyu kishi drami huno kupulumingo tunkup miji peleve panikena tiba kiklana Alhono itere am kulutskiu shinani ibibani. Ike abidu grono abidu lepkunikena black akiniu. Bol tiba hu lepkunikena diena ketsinye lo lepkunani ibibani ketsinye. Ipuzu akluk mgano shisheti mgo pukinani ibibani. Ike hipagulere iruno pukemlage do shinani. Bukemlage de shinani api birikyu enediti parolona azna ajilovekyu itere interval kana break kana nikim te follow up shiri irne ipuzutlena aklınati
Bukhinani ibibanye. Apungu hu no. Drashu akgalaklo yakhinani ibibanye. Dramiu alo. Bakgalaklo tibalipkunani ibibanye. Ipuzu akgakamtsu akzlo ilovenani ibibanye. Dimino panamni zata iju menani. Eno itere titolare itere Alhou rushonani ibibanye. New United 6th plague tipala jukela 6 ball lo jukena. Abu hutiba bes Euphrates roti kijelo le khinani ibibanye. Ibuze hile khaygyo hibaye gıda nguno kumwai ikemo ashekala ari kishishni shakyu lare tipa shetagyu ibeni. Ike Euphrates river tibaye agogiti baye khayvenani ibeni. Kipe launo kami cheke ko nguna ala shetnani ibeni. Ibu he kipe lau kami ko ipapakyu ye Drami rishimi ko ibeni. Pana laumi ko Alhou sasa agishni shakimi ko ibeni. Kipana nguna ala shetski do shineni. Grono aktinyu jikena tle. Aktinyu bohu bes amlulo yekhe ibeni. Here joy vesiki kumo. Abu huti baye vesiki kumo ikemo. Kipaye vejo kilo no Yekikithiu ibi beni. Grono Grono tiba Yekigeno Akichiu Akümllagho leno ayırı kırtagije ibernani ibibeni. Human history la shimokyu tiba shikpunani ibibeni. Ayı kırtagije. Ibuza ayı kırtahi baye dimikhlo kilemo irju mokyu do shikpun niani. Ibuza heba vechono ayı kırtahi ki vechono. The form of the earth will change. Gilivinyakyu. It will renovate. Aya kaipa renovate chivinishani buzo. Jesus Christo irinishakyu millennial kingdom irinishakyu tiba kutokyu ibibani. Adohi bala itere. Grodohi. Aktsini kutolo. Busai irikena. Helena kisheka buzneri. Kutoye itere. Babylon ri ikivenani ibibani. Babylon mention shibaba ke kutakumo ekimo. Ahi balana drami kungo ashikyu mite kumo gao momo drashi jeli kamtsu hibano pano kichiko ashakyu hibari ikivenani ibibani. Ike krono hikamtsu shikpu otova kenna kungala alu kivilono klakbu lushinani ibibani. Ashe kau the great tribulation tiba yekishekaveni. Ashe kaubal vibalana. Tiba 2. The battle of Armageddon. New Kumsna Itaqhu. Tiba 2. Revelation ake do chirtoku ajujikhahe mukulaki bieksa ake do chirtoku ajujikhahe mukulaki. New helene to like you no. Ashe kala jisna bagshim kosas. Ayirle bagshim kosas irena. Drashi eno ayirlo drashim na kimi kosas arishini kyushani. Ibuze hile drashi pape kimi drami pape kyu antichrist false prophet mla kimi ko bitive grapes amzla sivenani ipipani. Niuno kona hi Armageddon epi junikena hipakiye the hill of Megiddo ipipani. Hill of Megiddo. Ike Hilena ashekau arishini shani buz hipalana drami kuno drami mlani gena panongu bitive buzneri panongu besneri amzla simini kutani ishi hile itere akinu Peter akido kuthu chiglana Peter na ningvlo pakino jisna zile gini shagyu hipaye Kupulumi Kucho no pulani gina msaki bukai amlodi paki bukai kimu. Nyungu renguno ye kuno ni enono kuno Kucho no Alhou pulani gina. Nyungu renguno ye Alhou kivi eno amlodi kipu ibi banya. Jisne irinye kutakyu ye. Nyungu no
Kucho isen itu lagi kepkam tu ignanya ipi banyak kimu, pana ikiu lo kepkam tu, bukannya kirung na ikin kikumoi, ikimu bau kucho ku kena tiba lunie ikinya kutu anike. Ike, Alhou sana baikun no, tiranguna nonya kuto kuroi Alhou, zikatzvai Alhou, Alhou zajini kihu. Ningo, he ishi kusaje ikiu dolo. 7 years of tribulation. Rechirime kusholikiu, and a diretiba holono. Kuna Alhou pula mugina bono, la pusa irikiu, Tingna la dire Alhou pula, kimi rolo dire, Akhiniana ayepekiu rechirime, tiba kusajavai. He kusajekiu irikiu dolo, he injin shakuye, ni eno no ye atkudo hipa, ho kusholikiu lo, te atkudo hipa kusholikiu kushomogina nite itamwe, no rim tai. Ikemu atkudo hipa kusholukila nikpulekyu khamna nikya ite nikhupas lejun shanye ni eno nikhul haya nikhuk moykem nikhul haya ye cheju kiten shanye akhloya akibolono akukolono akaholono asholo nikhul haya kupulmepkyu kugolol kutogil haya be panigena tiba laki cheju kiten shanye Ningo, Bukapzano, Julunil Vai, Ashakatala Gushivina Nikena. Bukapzapuza, Akapulinu, Gipula Nikanatler, Mtotoi, Jisu, Papelunin, gave him a besna Kasajalani, Alhona Chukulumi eno, Kasajaveki Kumtsu, Kumha Katspeni, Shikimti, Amen, share. Alhoza, Kasajavekula, but the Kapula Kamlana Chulu in Yulvai. But the couple of Hemlana Julunil Vekula, Ishi in Kunshanye, Nilkini Kreku Hemlani. Couple of me Benny Alochniki Kim take our Rani Kimu, Zilena Alodola Gervekela, Kishveni Shanka, Alokivishi Kanye, Musairi Kanika, Tiba Lakikum Sijalu Shanye. It was it did any creeper who Chejukana Alhou Zinshanye. Akabrodokulu Shilkiruna Aloshikim tickets. Akabrekil vekimi kumtsukum ratsu. Tingna lai deri, akiren shivatake kimu, ili hana, ishitala vejoni deri, hutusa akamlam nishaki rungna ba ona nikutsu. Akabrodok lu shilki rungna nyum kumtsukkhana, akiren shano opuz, sizala kikini, new reverend Tohevi rolona kishikanke bibila, nikumtsa akiren shni. Akimte haikulu byoshkim tani. Nona atala kiviat kudu besikum ratsi gyoshkim tani. Ampio! Adologi gumzi kutobe khwai he shikpuni putza ipuzza impio kikisharem namo niya grakta alongona nye impio ishitala hipala nina kakagud babuzne otachuli nilkilla nibala nege kapoli balam to ikitelo ami kucho shiktelu bello katselo tebello ipuzne ampio ami Atsala dolaki asri vakumtsi ampio no nitske angoshkin tani Hebo Tokyo Shivanangana, Tibo Hono. Ono lyrikum ratsi. Mama ishi khavena shake. Alhou. Nina plagma namu. Negem tsiklo atsalehne kutani. Nina plagma namu. Atsala yeni veche subonani. Ado yeni veche sube monani. Niktashi ko bekhe monani. Niktashi Niak tagula kemana inkemo. Alo guna kukimje talagamtsu. Iknek tagyu nikis lakyu kutapangena. Ampio demi keu nomu vejevem lanani. Kitemege khidat hunani. Nona gidab thunani. Atsa gata lagije iknani. Ampio agvijis. Heba yegla kablem gebi bagyu bo hunno. Akhoto gumo. Ikima ampio alhou. Kitemege nona gidab thunno. God Hanukudanke. I give you just. Nikopilana Greek, you the Yutsala Dolagisa, the Nikle Namu. I'm built for a game to Kemuno.
kutokoy shabs akabulana asalaj bako khalkebushi ampio ni qabelana ki kutokoy kemi kublem shal bello ampio shkim thani istana khanyu ekyo bagmasagen bagam sa shakashan ojinda khasuni ke oki kimene gemzu ka khabas pani jissa gujalana puli khani amen Amüthaqhi